disoviwe Jesu Christa urhakile zanu work abapete siro online nu kehu abapete ko zelie mu pete galusiawe ugo chayu medidi Christa umadzeu ketsu nu ugo chali krobo keze chali na ba salani pu Jehovah puya hare ay zayanu ketsie madzepo ketsie ke vipo pokenu tie poma kerepo madze ke topo se shie popele ke liu vapet thowali ho nipu tsikrigi athate ke kripete ko metimo pokemo sie avilil ho ko chali ke nie ke se soli chali na ba chali ku keriu leo 143 pewdi hidia se mo ke niu leo so chilinu hidia ke niu ke se soli chali da tegese ke lido me Jesus est là, oriliete, adies upetuia. Jesus temie que la lia, se siete do que criceso, e puti pregi atate, que cripete cometimo, o que musie. Oh,
Siro ke cha che ke diu sieta lie ke ho hi bien nguli ke ho bu ke penyo fe or bi zo ke tsu bu ke cha che te ru mu za pui za ye cha che amen bu ke zedi chali ku rosho chelinu die tempi nguli ke ho nguli ra pete ke ze sieta li ke li do me Volie che libie Jehovah kishike u che ni fe prapo chipie u che lagalie tikriu kishike che tezie kakashesedi pomozunu volie che ugo che lidi u che ni fe chipie kishike Jehovah u che penyo fe che rapo jala der hopet tegom ho che di che jauzo che tho che masatho mu der hopet tegom ho che di bu Jehovah he go chido ke shoti hau nu he nu he ke le mu he ke pelem hi sedi mo hoyawe tha ker krie mo he tha ker nyo le ke shiki bu no kideri vishi mu kideri he go krie he go mu mejeshi le ka salayawe Jesus Christa ginu mo Jesus Christa bu krus ginu he kolas yeshedi okruwa hilasi kata musu ginu no he kriya gaja peke gasha hahalan pe ziwe nipu jedo nke kriye nguke meje ako halega shiki ye ntezimo liganjewe hego mi popo gaza sala bavdo haunu gashoti haunu he chikar nyobye mojunu lavoria he to hele pe vigaja tinida ya gaja gola he gajo vasaje me do zile mo
tay cái ra tí của lại cái job vào sự chế cái dù rồi li của bu mu cái dù cái lệ của bu cái khá cái vật sẽ tụi tay cái ra của lại cái job vào sự chế để chế đó cái có hết chỉ cần nhau bị một chút nữa ya rồi số tí hậu nó he rồi số ô lì lì chế cái cha có hơn nữa sự chế mu non thô cái có mi bộ cái giờ sự chế cái third this year để cha hậu nóจะพูดชื่อก็ตัวเป็นเด็กขับยิมเป็นเลยสิยาจารีชื่อก็ตัวฟุตบอลชีรีก็ทอดีชื่อก็ตัวฟุตบอลชีรีก็ชาโนเฮกว่าตาชื่อก็ตัวฟุตบอลชีรีมึงก็ตัวฟ้าเดี๋ยวเซ่ก็จะก็จะนรีปูน้อมีปูก็จะ cross จีหรือว่าชื่อก็ตัวฟุตบอลชีรีงูก็มั่มหัดทอเมซ่ากับบ้า audio visual team ก็จะชีรี traffic เมซ่ากับบ้าก็จะชีรีมุ่งจีดอปุริก็ครีก็จะนู้ก็ชดที่เอาละปุริทอกก็จะเป็นเต้มโนจัสจีมาเป็นเต้ลาชกับบ้าฮิบูรักดีฮินิสีดีแต่รู้สึกดีจับปุ๊บสุดเลยมุนโนเจโดเฮจับปุ๊บเลี้ยงเลี้ยงสุดจีแกชนแกก็ทว่าก็ต่อเป็นเต้ขับเย่เป็นเลยสิยาเจโดเขามีแกชดที่เขาหนูแกเชื่อกันนั่นละโอเคเรล่าอุจจาระหัวลาวอร์จอลิมกตาสิกจะอินนี่โดโนจับเย่สมิริสุดจีonline nu kersono ke kotho ka pe teburi haki haba mozo shiri ubu cho banu zo shiri ni pu kersono ke kotho ka suno uchka sala ke liye chche mun or chhe bisje he ko kersom hatho te nu thela ka cho pe te khabie mpele sudi jisu krista zano chayawe amen te ko pe je bali wi de su krista ur ha ke liu zano u ke hu pe ke hu mi ko pe te ke lusia ti che kasa kini dile se di pete petolasia tekrawa chimolo sala ogo chiri new year spiritu nu bazo mo homie puti ke chasino vor ke ko thobali ro nyezele yawe mo homie anu the thochdi ti do vor ke ko thobaro uni we ke chapusia mo ke hera ka bagi UBC se di nie ke pele ki kuchdi ke je ke ko thoboje ke se ni ki chasia ke penyo fu bujas di pom ha tho chwa ga za petinu ugo mi popu ga za cross ke le so a chthien na
정은 요 잘리 줄라 베제 그때 돈시 줄 잘리 줄로 아 favorite song 뭐 뭐지도 쓰겠을라 아 스페리세 뭐 아니 쓰겠을라 뭐 베제겠어 뭐니 베제겠어 부스웨 뭐 지디 하늘로 그래서 차 쓰겠어 디 제가 쓰지 우리 딜리고노 프로 바가서 서티미 그래 시바도 내지기 이란 메시아와 구셜 서지티 뭐 바가 당고 시바 그거 하우 치가 크스리로 데르르 세울 발리기 시즌 봐 뭐 우리 누기는 레서 프레스 사우디아라비아 컨트리스 거리로 쓰기 위치 아메리카 볼레리 government 레리 involve some 것도 소하 릴레바시디 거 투자 제주도리 레슨 프레스 사우디아라비아 아메리카 미리 will wait and see is 부바 뭐봐 우리 티에 이거 그 우리 잡아도 내는 거 기티기 누나보다시 이란 미세요라 잡아지 그러면 티하고 그거게 뭐 벌써시 가쇼가 빨리 비바가 달라 하는 그 우리 예 그차딘 티기하고 라 차스리 무지도 온 거게서리 그 차츠는 봐 티하고 레서 뭐 디리하노 뭐 바가 저기 이란 미세야 그 벨리미 가서 그 수시세 이 솔레라데 이 소돔 고모라 오니 바가 저저 레라서 이 어그 번역이 미 병고 봐서 신호 바가 한배 이그 저거 소화 시바 산天国하노 이란 미세이 하노 미 병고 먼저민 대니에 뭐 시바가 뭐그 벨리미 바가 저 수시디 운이토 뭐그 번역부 솔라노디 세이하고 갈라서 뭐 바우리고 테미가 쇼고지누 그거 스피치지 그 정도서 제 차보바드 차세대게 해서서 이거 칠라서웨 안고 디딜리누 투비게 봐야 프레시딩 거가제 그 자석이 있어도 이란 소코리아 디오크레시로 나는 지고 그저 도부 그 번역부 수누 세야 그 가져지야 뭐 이란 누리 나는 세계 바고 이란 그 가야 이제 10 디셈버 28에 세유 소코리 베츠셰 베츠게츠 마토 세대 세가 소리로 히토 텔리에 세야가 저거 기누 세대 바 하울리로 이란 이코노미 쇼토바가 다슬라 쇼토다가슬라 준 2025기 이스라엘제 자게니 데르츠 뭐 하우누리 우고 이코노미 디베쇼 세와 시 UN September 2025기 이란 nuclear program last year sanction sewa iraniro kizunu petrol ma kemiyato dono kodonu bo mupo 4 December 2025 ki petrol ma ke hisa ke hegasunu seye mu bu sorkari petu par mu chiri ke bazo sorkari internet ko khawade mu ke fesik ligevi chako ri khawade 지금서 테미 2637 뭐 지도리로 뉴스로 미니 세시다가 저서가 세계 베시바 이란라 버티 지무 게레티 누 베베뉴브 부 마토 스바조 기즈누 게후 메미 게르피토스 이란노시 테미가크라 크리스타기 보가바 시바 지 이란누 베크레 게후기 고무 베크레디 딜게빌토 세가바고 하차세는 도즈 바시 지무지 베크루히게 돌아 다루무 게츠게크리에 게세비바 예수 그리스도 시지츠게츠 차타 레스고무 마그후부리 마그후부노 게크루히 리게비 게세비바 게톨레세세 미 크리스타기 고보 보가바고 무 테제 크리스타미 스 도가다고 리 질리게도라 도즈 츠비바 하고 레스디 니부 베지토웨 그러면 게펠레미 이란 미 게펠레미 도츠스바가 자고 무스디 니부 베지야웨 가차차디 가바 뭐 산농아 프레시딩고 가제가 차츠도 뭐 암힐리로 아실레스로다노 도라다시츠 렌다 산요 그 후리 니 딜레야 가베니 제마리디 렐림다 밀렐림다로
points kom hola sili li ke cha ngo cha di ha go men yunu tie ji do cha ke cha se li su do no no hi ro di ke cha se li mo di le sa no di le go points kom ho di ke cha se li yo cha po ri ro nu fu ne ye se di ma se ga ba go bu mu ge du khie ma tho go bu po thela cha ke du la cha do ke tho mu ke tu cha bu iran no world ke du la cha do tenu shu ge ba go za li ke ta go mi chi ge ba go ke pa nyu bu bu ko isin ke du la cha do krista ke hu krista mi go mu pe kredi di le ge vi ma tho ke ta ge ba go ke pa nyu bu bu go tse pe ko se nu ke pe ko se ke te pu ro fu ka bi go tse se nu mu ke me re ka bi go tse se nu ke du la ngo cha do na ge ze po ti ho se li bi do mo nyo po ti se le itu jangan bu bu si sebab itu sudah nak sama macam kerja gue sesuatu misalnya dan juga saya result itu kami juga saya pitch juga saya bukan bu kebanyakan pun nanti orang mesti aku ya licin aku bisa aku sudah bu dia ni bu kami cakap nu sih nanti aku kalau sesuatu aku bisa bu kita mengko sih nanti aku berpikir macam sekarang biji we ni bu nong biji tu aku sih ni bu biji lego tie ni bu tu zebra di ni bu tie ke peleme aku ke tu tu ke tu ni bu sih ko sih kalau aku tu sekarang sekarang biji le bu nong biji tu tie bu ke peleme aku sekarang posa sih bu peti ke vi awan bu ola peti ke vi bu di ke vi sal ke vi zano hai zo nu sih nanti aku beri di ke vi wasa be bu sih ke mo iranin ni ko sih sesuatu mo ko sih le sih ni ke sawe nu biji ke sa bu no sih aku sih bu non tong biji sih aku sih ni bu ko kan bi sawe bu tie sih ya wa ko ni ho pe bi men yo le mo le ro bu ma ka re ro vor le ke bi bu chang ba ka ta la ni bu nong biji di bu ke pele me ko pe te ko la cha ka ba ko ka chan si di bu no tie iran me sih ya ko sih mo tie go ko ma to ko pe bi mo ko sho bu ka kre ke di wa ka ta ma bu mo ka ba ka ta ko shi ni bu ta me ko bu chi ka me zhe le sih ni bu tie iran me sih ya ko sih ni bu nong me ji ka pele me ko te ki zhe te ko la cha ba ro nong me ji do shi bu ko ka cha rin si di nong me ji di iran me sih ya ko sih bu te ka me ki zhe te bu ma do mi si li ji di ka ko ta ja ka cha te 예수 그리스도 아라갈리 자사웨 아멘 뭐지 아 세월이 부서다 가봐고 콜라도 너 콜리个超市路位，给肯定不孬，给十个人有个只是，给别个超市有个自然必须位，我看个是那个好有个啥不能只能是些，这边人都可啥的都只是个报告去，这边不对只是的，所以不跟我历史的，你说不是有那个不，我是不给历史些，你听我们的可啥的都这个报告去，我可是那个是不对些归是的，耶稣基督人就稍微。
chế độ địa cái bu trái yêu mấy chỉ đi procedure ibriko kere kenye bombu kenye ibriko kere kenye bombu kenye utsugi trái yêu jisu kinu thaki tsakesa sala zapumye hadepo kimhum hi uhufa ba ketsala ma ucha khafa kebako mu ukutsafa keba kepuma kha ke gewadi u ke gefa ta hodza hozo volike sidi u ke pele khapye u ke tsu mu tsati siya keza jisu me hozo leke poem ha po keni hodza ba ke tsako la ke me nga ke tsari se hapo ke mom hi di cruseri helietazo sidi po uke penyofa zatsa ke di baunu bate ke penyofu jabi progresa batem holisiri Yesu Kristau hakele zanunu kini seva ke ba pete ke lusa yawe ke penyo fe se mu potaje ke kale hota se do poti ke vi hau mu ke lela visa tori peje a poti opportunity ho pia ke tsala se che u ke hu ne go he go u ki kru la cha se sim ha ke visa bi he o ke kru se se ba ya ke za Kola nyoko pe jiho de te ke pe sisa ya nyoko mi ke kram ha ke vi zi di no he ko bar kram mo he ko la tsabaya mo so ko la nyoko pe je so ko utsu ke te fu mu uni sasa di ubu unu mo di subaya a te do ani chakre nervous riseta ke kilo mo na Grotto, Katsugono de Puya, Deriki Hukazanu, de Kapu Chando, Keriato, Ubisino. Sala Anita Creme Cheriseta. Deri Nipu Tajetawe. Ah, Tite Ugo Kehu, de Bo Liro, Christ our Foundation, Katasu Sisa Mo Risato, Kino Nigo 2 weeks ago, Nigo Renale, Christ our Foundation, Katu. Renale di bagata atu haringusa sese nho wa dio bang he kabata fasebu Christ the foundation of the family suha because asa mo ari rena YouTube no rena ba di thajangole mutu rena kebanu tu hari a krohi lewe tia doli ro ibrigo ke kinge pomo kinge eyes on Jesus Yesu mo hokale so no because anata Ugo Catholic proverb perpevi says that Kidi pe Jisu moho. Why eyes on Jesus? Jisu kidi mehodoga. Why do we look at Jesus? Kedibo moho yashi. Ukele di sunovodaya. Unule. Ukele. Mind. Heart. Mo. Flesh. Di sunovodaya. Sala do me hoshi su ha me yese. Sala tiche ke sa se de ke ta ha no. Se de ke tu uko se de pe vi se ta de Krista bi uko foundation. Mu do vo ke do ha no. Krista may Jesus be our focus. Eyes on Jesus. Tena mu ne pu bu go to ha no. Cross tena uko tali go no nuri Ukrihiba, the Sugi focus, the true song. We see Jesus through songs. We see Jesus through his word, the Bible. Yepu de no ugo jisu mulia, mujisu silia. Where kids creation, nature no jisu silia. So we know Jesus through godly men and women. Mori Kamesa Krta, Kapenyofer,
kripri krita muk temye ko ginuri jisu sileya musala hago hari meho nyepubu ko cross di su ko hari moho ke de certain ko bu su ko moho di jisu si ke de certain na English nuri personade ke kala mono me tengi diri si modiba livi gatala. This morning our passage is from Hebrews 12:1 and 2. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight as any sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Verse hanye prokesagi hakinge voya saya verse hanye verse pomukenge ibrigo pomukenge prokesagi uhasa utsukete saya mu ubu utatse ukecho ke pumo ukuva ke bago cheri sugo hari nguilia. We repent by reading these verses. We are inspired, encouraged, imagining that those who have gone ahead are cheering us up. Ukrunogo Pastor Deo. Ozadi no go cheer sagaba asu hari imagine saya. Se ukrunogo. Ukrunogo vakatago utsuket. Ugo cheer tsava. Ubu give up tha ukelu kere uno give up thamudi. Tazo sole no kata uhata ugo cheer tsava go padi. Musula mo utsukete faria unushori. Se so like mugolari unusho. Deri ukemerba mo ketamo. We repent of our old habits and our old culture, our old lifestyles, and we strive to cultivate new habits, good culture, move the feelings out, our emotion. Aro vise mu tejafase. You be seen no share. Sunday school go attend this year. Mu teacher career ke bagi Jesu Christa libya vietale de. Hanunu share do. Very interestingly, Jesu Christa libya vietso do rokoki wera retreat po.
요 노츠바 좀 헤디 코시 아시모데 데리 아티 체커 그바게 요 코바 키베라 르나누 히추고 리트리트 보바 시디노 히추고 아 여기노 리트리트 스바디 케바타파 크렐레노 보로키웨 메데 본하다디 페사메츠데 아 제도기노 보데케세 보체 테누고 그토고노 야토노 tuyado pues porque también se me chedi ugo pete que puma miede y digo pu musu pu que se que anu fete a que puma mie a que pu mila a di che que no yo bo to do understand television so no to understand tele a que pu mia que da anu fete de popu que dele que viu dele que viu liro Kemerba, Kelakade, Kemerba, Jesus Christa Pellegelime, Mokejo Tagelime, Kelaklimule. Poshidi. Very simple message, they met a message. Musukaza, Bopoti Casa, Jesus Christa, Kejo Palidino, Jesus living with Selina, Nico Viet. Liebe wir mir nije hasi disi ari aje hasa sidi salvation prayer utale sidi bolivia vietsale nothing dramatic, it was an intentional decision mu apelele ma jisu kelagale so ade a spiritual walk or like any normal Naga young person. Nominal sadi ari jidishiro Sunday school for their hatilezo Sunday school gonu kapetako kinu Bible gonu nuri chile. Kinu Bible per altar call family altar ko baya tengi de Bible per buno ajo rohyo bu tengi de Bible prayer. Prometa saya plesu modala de tsunono pochashi de modori tengi de pradino tengi de pradozale di preledi kazeka chatsalia. It was very nominal. Didi share de pele de didi share at DCMF kata very interestingly DCMF graduate satata kabaki BA sakabaki UBC goye mission challenge camp or the Kesharuhan hostel. After no go hostel, no mission challenge. Whom shall I send and who will go for us? City camp or ba. Mo arisu attenter. Mo vis sahu kedo. A new route to give mo simudo. As they go home, yabado. Ari attenter. Mo attenter kabaki kapanofa a keba. They are responsible. Ekulomona amiche. Aleto tsumeche. She interior designing. Vona ba. She's no perfect como. Tidikinu campo etenta tiadikinu voda. They are no room there. Kinu voda the she are no restless. And restless. Bada. Japokin she the azobono. No, I committed myself to God. Here am I. Send me. Ngetono atodo de a kabie ke banya fata sale. Mo su sale de ajo ki ke pugi ajo pani seda apojo yeni se. Onya fase no mo pode onya ke pusa sego tu mi di sim de theological college apply se ke to la bhacha ko fofoda. Sidino I applied se de 1996 te sa. They are menode teacher to la salat to che praketola to le ugo to le to do sida shi theology produce career to ya mo more so mo to che vol mode they to che back to gi to tiki kresaro go to attend the cell group to tiki ro zanyo ko thomoda di home group fellowship di baya Mohego Atha Agri Colony, Lower Agri Colony, that Agri Atha drummer, Kinu, Kehuba, Mutsatiki, Tejamerumu,
bambi unyero on fire di YWAM nanu rock band bono tali sawa di tiki khori kemere di tuwa mo ni vodi japu tsuke ba ke at unya mo di I want that fire haro annunu unya ngudi siba sidi no chidi kim hedi sidi po chafale di ari youth with a mission unya ze ke mo shi sukuri pore se si mo de anyori ke ho se televino he ko me ko bo ke sidi no Chennai no Chrysorula discipleship training school sidi YWAM no training o lele mut tsuno ke baki ke penyo fe si pe visa ke le ke penyo fe ro fe ke za tu hanu si pe vile God is Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit ke me saro fe pro ke me saro fe ke ko mo ke me saro fe ke penyo fe ke za tu no si pe visa le sidi no tida di kolie sidi se admission nguli di Union Biblical Seminary Pune no kekele kekele sa mo Union Biblical Seminary no ni no ri tno pra aniu ke do he ko pete tno pra sidi first year teacher die degree po to sedele mo tno porque baki first year rochidi pralede second year accordi anu listra tiki ro listra concert ba chuche sold out thing heda sidino ugo ari concert la ticket ko ze meri sa dino hego chuti la khordu concert du chawa sidi college nu la keda je tiki chanunu a sholeda katsa ka shotse chole viral encephalitis a brain nu ko di a paralyzed se anya to pete rvada a system pete shode chanonu shole sidi kedi tole ki nino maze me vo boze aze ketskino vo ha sidi no ketskino no a mo hoshe deri tele mo chase kedi bodashi sidi no week po chenu tele viral encephalitis keta so ha side partially paralyzed akrugo asi shadow there am higo hapete beyond my control my body was beyond my control mele boto pomendota yubode the God was in control tu tiu no apo ajo ni kerle bisato ani biko go peteke ajo body physiotherapy go sadino ajo ateke the tiki apo kerdi po ha fechi no ba ga la po le so to aga le so to aga no posso will you trust your heavenly Father and complete your studies or will you come home with me a second year no ba mutuha posu tu atzuke I was disappointed I was hurt asamije atzi jada dekidi jada kekramna I think I was expecting my father to tell me come home I'll take you home and take care of you make you well Daddy I could control no pomade. Who por isso see the like at all. Anushote, cross the pockets also the ready there. Kiss his share. Pepile. I will stay here, trust my heavenly Father, and finish my studies. Aso puso mo pokorde po nursing home katso ko mo ho gada roja akhawari pot ko gada lai de posiba po jenu ba mo gato posiba de po porque peño fo peleaba di potote
no ajo azedi physiotherapy go tha a mele parle kam che akrohi didi no po massage ko tha badi a mele parle chatyo parle mo这其实该做八菜，我好丢呢，啊可以，拖都是pastor new 是的说，嘿，doctor 个给不 duty 这个个年子，他说也不可以啊，我啊 new 给多弄个里边的，啊为的说的，哎 pastor new 了就不应该吧，不的，但我 duty，不被这拖，你喏是就没点么是家修。Io sa te che bevi tor. Dere hanu temi ha go ha akal hu no le ge la am ha tho chile. Ke banya ba crazy. Mo hanu ke banya for God is my heavenly Father. Mo temi ke pe tha go aze go akno go akre kremi go a support ge la am ha tho go chale khele. Mo so ko dedi how no ke for God is my heavenly Father at what situle ni pu abu sinu la up to so ke da aso hari pele a security lo apogi ba ke da ato hangus because my father is a doctor all my security was on my father but God wanted me to find my security in him alone. And that is when I learned to trust my Heavenly Father. Mupo viho. And he enabled me to complete my studies. It's vigorous. BD is a vigorous degree. They are closer. He don't want to know he Greek no ik koto sale. I knew ke koto a second. Nipu la alamo nipu e kodo la fertility 2001 graduate salary akor UBC no tiche pojeza kenge somoza de thol sa mo how tu no pastor keni ba mo tu no pozedi matsa mo pokinori matodole po teme humble man and godly man prayerful man asoko poquito dotale se tengi dieri poquito dotale po tengi dieri apetase paper ki medi prince date ki poro SLS no come support ki paper gori to medi so si so gori pio pekasa ha ke tsa deri ma dotale mo popeje mo ni pu we o kel hunu temie po titugi ubu mi kinu ma thilege vi temi kapi utsuya mu temi ke krikeza kal thunu uzemi ko uko thomie ukta ko pati tugi uthume senu lerinu akhruhisa afase no so pati pete no la chamu sakete fubaya ke ka afajale sorry utsakete fase ula cha tibaya mi ke ka mi base de hako specific ko bo acknowledge ya ni pu pe je ke lu ha kwa la o ke lu no temie ke pe no pe ut ke sa ko le pe tsa hello don't take it for granted no te je si di no vole di le to tsa ba UBC no le to tsa ba di aki ya 2003 je tsale si di no je hineke aniu hineke ri ke le ti che me pe ke nge po pare mo hano ni pu ke vi nguse hakere ti che 22 years hano I have seen it has been years of trials and tribulations and temptations and hardships but blessings were always there hakopete baderi keni pleasures vi khalasa Tejari nguledi didi dekasebowe 2014 ja ajebetsewa I broke my face in 2014 the doctor this said over the keselidi aje fixade thank God for medical science
teacher hako don't know. So I went through episodes of depression, mental illness. God never left me. Never underestimate or dismiss mental illness. It's really there, and it's treatable, and help is accessible. Baya sickness baya dairy ke krohiri baya aso hari pe kazasana. I cannot pinpoint a reason why I underwent all this depression. There are complex where we are so complex. We are spiritual, physically, where we are physical, spiritual, emotional, mental, area more complex. The depression is a bad place. It's a dark place, and only those who have gone through it will understand. It's bad. I sought help, spiritual help, and I found spiritual help. I sought professional medical help, and I found help. Mo sala ke reze ke saya deri ke krohiri ngule ya ho da so haripie ke zasana ya a doctori ke disa mutu nuri akrohi se therapy go bot I got into therapy. She didn't know I'm recovering well by God's grace. More complex thoughts. A lot of fakis at Jisu sa amadeudo. They are more capable at some complex thoughts as a la a refer be moody a more deep care to more shock at the physical care that I need. Musala. So they thank God for medical science. Thank God for doctors. Mo suhari anis hedi puta baho ke krohiba mo medical science. Lano so shiri ke debori nipu pejesi. There's healing. Mo bagata suha musaya. We are flesh and mind, and we need positive thought. Yes. We need emotional support. Yes. We need spiritual support, yes, and we need right diagnosis and for our ailment, and we need the right treatment for our ailment. Life continues to be a battle. In life, if life is all about hearing, then I have no life. I hearing a disability, but anyato akatsuno azada reverde a visa hoyosilia a hearing aid. Thank God for hearing aid. Mo no Facebook no hearing improves the lag as a cheeser pongusa asala. I'm very interested in that. If life is all about hearing, then I have no life. But I also realize that life is also about seeing. Life is about feeling. Life is about tasting. And life is about smelling. Life is about being. Asuha, Chile. Okay, who were Kidewunishi. You were a bit more Suhala. And I'm thankful for all that I have. I'm thankful for a patient husband. A new Nicochimo. Ava Pumhabaki put a vapo no chiliamo. But said dear repeats the Potichemefa Kenyala. For sentences score repeats the other who were, and I thank God for a new Musala to the Nipu Teja. Nipu a petit to get me, Kabe, Abu Kase, Kazahaguala, so she Nipu Teja. Simultaneously, with all the physical help and professional help, God was working in me through His Word. Put the nonori akruhi kaba atu haringu. Our azazis say kaba tibo non the share.
你不，2次他连着的嘞。我这个的窝子给切到都给委托的，切给前面我过他呀，我给没人把毛子这个那个，我还是个这个的书，这里前面就多的dining table no把里的还是的个啥子吧，像我说不弄给接不我个怎么样，我不点no儿子，我说的了 John 8:12 I am the light of the world. Whoever follows me will have the light of life. Will not walk in darkness, but will have the light of life. 你不的，等一点no。可是的，是Johann 他care 经验，是写耶稣过去马布拉的写，记着给有着，给湖泊里写么子给找，给人no就么呢，给水给有我来的。And suddenly, 你不给有这发被接受个他说哈，我好no，给别人不不托不是给着不吃吧的，不耶稣喂He's the author of my life. But who said that too? Jesus said that. And now he's perfecting my faith. Boy, musa mupopo deu no at sakatefu at kemie ba asuha realize le mut sala atu hari ni pu pejet thor Jésus me holie这些给耶我俩Jésus me holie这些给耶我俩给你吧呀Jésus me holie这些给你吧呀给 free life unum no gaza bagaza so in looking at Jesus there's life there's light and there's excitement Josh excitement bagaza so ha ngoli mi puwe ukel hunu hakere ke khasaya he allows situations difficult situations in our life they hakon nu to shi po hakwa po gibali de shi hakwa ri tsepe vibe uke vila uk perfect sa ya ka sa to ha ngule mu how ke puke bagi ugo还有个么子个子，安尼些，我跟图哈caterpillar caterpillar 这个么子个子，我 scientist como science prato 个些 the metamorphosis 这个 caterpillar 有一说白，一说错 caterpillar 是，这里cocoon no lady no po metamorphosis， po lady no po process tu ha no， po tu ha process will go through we are all going through metamorphosis. We are all metamorphing. When we allow Jesus to Lord over our life and to save our life every day, we are metamorphing. Anisaya, the butterfly rosy vitor, butterfly colorful, beautiful. Muprolia. Musala capenyofa, ugo me porizivimo, but tev pevom hedo. There you way, the subu, lerdu selicatase, utsakazi vivi, ubu butterfly, helagaza, asuhari, suhari, kamedzadi ato, anisebaya musuhari, se, kezasaya, mu. Remember, we are all metamorphing. But take a dijazo. We will all be a dijazo. Cherry me pori perfect molo. Musala, kepenyofe, uko game hatsa preba. To let that encourage us. If you are disappointed with yourself, remember, God is working in you. So let that encourage us. Salano Romia ko kerkinye pomu kenye me yese kata nu upetaka zangulia Romia ko kerkinye pomu transform be renewed be transformed by the renewing of your mind redigedo transformation ro ukeleu redile modeshe
transform thalamo. So we need to renew our mind. It's so important that we renew our mind. Which also means that repent. Habit culture and he'll help us cultivate better habits, good habits. Genesis 4:4. 2 insights from Genesis. Teacher 2-year Bible reading plan no meziba negori home meziba meche aroso meziba musu prakebano chethe hauha aratsaka sabat kenge pinye goze kazasana kerio liro kerki tho die Abel Rosho Cain mo Abel Rosho die no Abel Rosho uko tadeu sachidi sidi tadeu praya we skim through the story they lesson no die no Abel liro pokoko donu nyorieko sevordi sokoginu posho kevitoko se Rosho sepie Jehovatsa si se Jehovah Abel mu poroshoko ringu ponilie mohaya aratsa se Diolo Abel pokevito pokepeno fu pokevito bikepeno futsa ke sa hono ngulie he gave his best to God mohayo Abel kino ugo chedo lesson pos chetie 2026 no ni pubu cross de ukevito kabikepeno fu saketa 13 ukevito do kabio tsepe basi ukelhu abilities gifts and talents properties teja gifts kidebo pio tsebasi ukevito bekepeno fu saketa hauha ni pubu go cross 13 Kristamu pokehu la makevi kakesunu teja bagata so hangulie afdebo hayori pusana de hayo pobde hayo shizgi it touched my heart sigeta afro had po violin mo po mesi kape UBC sales denu kasase mo poro pokevito po violin kwadala pokevito teo kasa mo por mesi poni toriase asimo de aniu po baya mesi poni tor de po UBC sales denu pokevito kinge kape kasase mo asu shizgi kitebori undimu unutsemu uhashi pokevito kakesunu ugo petengu kipenyu kitebori jabe potsasi ukevito kabe kipenyu fetsa la kabayamo inside Keduro Abel Kelhunu ugo Abel Kelhunu he gave his best to God and God blessed him. Mo Abel mo kabagi ugo Cain kelhuri mo homonta cho. The Bible did not describe what Cain sacrificed. Deri kepenyo fo Cain resolile mo kata ugo su hangoba. Mo do kasisi situ mo de Cain resole mo de. Mo le mo kata ono kida. He was jealous. Jealousy took over. Povil le mo kata popo chideu gi porodi. Yogo tedeu shiba. Jealousy. Let's guard our hearts and mind from jealousy. Jealousy is dark and ugly. Jealousy breaks families. Avoid jealousy. Young people, last week, ugo youth pastor megozeno poki yatele. Ugo UBC popetawade.
po thau me tho de deri po me se po tiu nu po sape bi se ke so go uba she served the purpose of God excellently in her tenure ti che ho yo vo ge do nu po she did it so well the bad po to there. And look at the young people. Look, Krisara vi thoba you bisi cheki. Po wedding here, Krisara got ali. So my heart was swelling, and I was emotional. Now you are all purposeful, responsible young people, and you can take leadership. She did very well, and you are doing well. Hakinge mohon kenoliro. Keriki tokerpo Genesis 11, the Tower of Babel. Tower of Babel. Atadzeu pulo. Ugo tadzeu predi tadzeu pulo mu pula sia. But what is important? Lesson. Don't try to make a name for yourself. Utu uzda uzaye ukikruzaye. The people in Genesis 11. Let's make a name for ourselves. Bible Tower Tsuva. Confused. God confused the pride, the arrogance. The Tower of Babel. Don't try to make a name for yourself. Young people, don't try too hard to be unique. You're already unique. Don't try too hard to be different. You're already different. There's not another you in this planet Earth. You are unique. So don't try. Don't try. Don't waste your time trying to be different. Try to find your God. Fully. To don't waste your time. Utipaka. Trying to be different. Instead, seek God. Fully. Be career totally in your life. So let Genesis 12 remind us. Genesis 12 remind us that God blessed Abraham. And he said, I will bless you, and through you all families will be blessed. Kepenyofa jabi uketsu ubunu miela teja saketola tejabi utzia. Ubu sedi keme koketola kase jabi utzia mo. Teja ro piekaza ketola. Teja ro uteulamo mizekaza ketola. The purpose of blessing is to be blessings to other people and to bless other people. There ugo shiba Abraham Israel go kim hedashi Old Testament no provoda che ugo kapano fu plan no tole modi povajola waba kaza so hangu. Let's learn from them. Let's learn from their mistakes and learn and remember that blessings and gifts from God are for us to share with other people, to be blessings with other people. Cresceno has a teacher, Sarah Kajevo, Kataki illustration. Hayo se you choir go, no new choir no kabago or crabado. Oh, I say, well, so you at Sunule, then we check it so Ayo Anudoya. Sponge po, Zoom absorb Toledaro, Zoo take a home, the she. Zukasa absorb Solaliamo. The sponge no zuk get where Bagatako take a more so that you absorb more water. Motejari Ukelhunu. Kazali Mozaka Sa Tejaka Salavoriamo. They can bago because Zali the Tejaka Salavoria. Pasikasa, Kenikasa, Lavoria. Kazamodi to work about that. Kaware Chiraya.
초다야. Tala telano mati me fucking ye serating ye. How insight in your ugo Genesis dieno no kiriki to dieno Abel hidi uke vit talk up your first sakele. That's a positive insight. And the negative insight is don't try to make a name for yourself. So, insight king yodoro. Don't try to make a name for yourself. That's what. Mutellano. I have be potelatana. Mati me fucking ye, serating ye. Mu Mark, kirking ye, Sarah. Matthew 22:37 and Mark 12:30. I want to end with this. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the greatest commandment. And the second commandment is this: love your neighbor as yourself. Non melu petese mun ke shiro petese mun nu petese nyepu nke penyo for credo. Love the Lord your God. How? Kim hidi? Jisu mahodi. Jisu e takyu tsasare. Jesus loved God, his Father. How did he love? He obeyed God and he died. Jisu e kepe pop nyepu kre pop kre. Sola popo diese. Pop kre disi po diese ya. Niwa kre liro nyo adiye do. Nyepu e chidipu Jisu e. Jisuwe popo diese, pues tabio go kesade. Jesus loved his neighbor. Po ugo kre, gizu kre tori po shesa. La ana, ugo shali ke la po shesa. Musala jisura be perfect example kata. Temia moho kata se o disappointa ya. Nori ari tomo ugo perfect mo. Sala teme moho teme krita moho la tache uchame jeda zodo. Sala ugo Jisu moho ledi Jisu ugo cross the let Jesus be our perfect model. Let Jesus be our focus. Musala po ugo keya matike po me tefono nieko avoche felie mo akino mhasilie ke kilamona ajovi mo anu como ze nie nu ke anu como ce nie mu nie nu kerli ngule do ke klamona avochef re mu apiri meza. English no literal for I am meek and lowly in heart. Learn from me, for I am meek and lowly in heart. Jisuwe okay ya. Aki vole, di aki nom hasili je. Te klamona a jovi. Mu a como. Ko ke ta ke penyo fungu met tor. Mu jisuwe como. This meekness, I wrote English meaning anito. Jesus is lowly and meek. And I really like the explanation and description of meekness. Meekness is power, strength, and wildness under control. Mujisuwe pateba de under control. Unitor. Also, unitor. Power, strength, and wildness. For you wild has a baba much wildness only room you ping what's no in there. Temego Pochim, you for the Atu Lebaya. You ping word about the Pochigo boo. You ping what's no pre planning bomb, or movement, you ping what's no wild or this is just a give me the ping for no prepare some motor divatalera. Deri. So harop ke kribola de wiri ugo ripete ugi chiza bobaya ke koba ugi hasiba deri u ke phuma u zeva ke za bori ba pre ugi pori ke krikriza no
uke pumago pate pochi ke kri physical do homie sexual homie mental pochi ke kri zo no uke puma uke tatsa ba pray may God help us but if we get to know ugo cross the ugo bu jisur bi mo hodi pompor bi mo hodi suzo zole mo jisum he me legedo because that is our goal. Our goal as Christians is to be like Christ, to be like Christ. So may God help us. Thank you. Nipu die rna ke ligola onong peje te changuli we response in response kezedi te katsali watsena tsalku ke die soru ije ke ziu jisu me hoche ketsu ke lyo ke lu ngutyo kezedi nguli daro kezedi ke lidome ke desetaldi
Kikrinjipu Ketizie Tetuse Mozunu for Yawe. No Nidi Ho no Chido Hego Dibu Che Kasana Gesha Hewer Gesha Awana Tizia. Dibu Hewa Gechasa Hawaii. No Nkizibi Hego Vapizi Shidi. Hekobu Nkiziu Mukilu City. Dibu Hebu Gitsu Mhoda Hiji. No Hego Kuhisaki Lutiniji. Ndi Hawabuche do Hego Petrosha. Hego Melunu Hego Rotsasha. Hego Chapek Considi Hekobu Nibu. Ndi Hono Talidi. To voge jenu nipu nmehodi nipu lushenigla nochido jabi bette gotsaki luchilichi mato chvor ke le hago hazla he ke tezie tetederu bette senjia nzabu za yichli bu ngam sarupu bu he ko bette go kibaki luchilichi ke tezie kabin chidi jesu christa ha ke nizunu chasiyawe amen balalirvi chido oke benefit die sevori japu tsakesha ono mpeshiwe ni bubu jabin zse nkui shidi borgeto tigonuri nsedi bojabu che tinage susu uke chawi mu yikiku kristaki hu ke chadu yikiku barakabaya zoke se no shi to anews shi pesisia uke hunu uko kia kropola forje musala achido kia die sedi ke pesisida muke hupri putiguri leba ke chanu uko la chabadi nie chili gibi me vodi ko hesje ge cha su se besi se kiriu lira january zame fe teni january zame fe teni tie kite she barodi potigi jaluke taunu ko ke hu staff ko driver tsake ba ke pe hao liki se po pokia chdo she salani ko polai chaba mu chili gibi me vodi u hers reception lira u yasao kitie nu bakini di potiki do jaluke nu ngba reu di blog putule mo do hodi jaluke town nu so sala january zame fe teni uko driver pe hao pokia tsake da holai chaba mu tsini ki bime vodi o hesje ke tsase pe sisia kini liro january zame fe teta nie ti she ke bakini ki hu hanu uko tsperkini ni ki ya tsodo shi mete vinyo mu nilu kolie akho chili mete vino liro ketu mu ki kruseno putsire unie nofa nilu kolie liro bilal hulie mu ke dileno chili unie node te she ke bakini ki haki hanuki ya chili liro reception liro kidi NBCC Convention Center New Secretariat Road nu unie reception susabada sala nikobu unie lai chaba mu body unie hesje ke tsase kesya Kia Seuliro January Zasera Friday the Kinhie Baroki Utsapur Kringunyo Mu Rokosili Kringunyo Liro Engineer Kijazen who Mu Janyo Teno Nienofa Rokosili Liro Virie Mu Tisovi Kihie Unieno de Mu Uniete She Baroki Hakianu Kia Jokotsili Liro Reception Liro Kebab Podi Potiki Pidinu Tenders Homestead Merara nu ko kiti nu reception bado sala kringunyo murko shili uni lai chaba ki kun lai chaba ti soja ko har grabadi bor ko hesje ge cha ke hu kesia diu mu patalaw liro uko tsper fupo ke vikono January za serapo kintie baroki pukia tsodo je ke vikono liro ke vi deno mu jazen lu bio ni no fete mu kia ke se she ke to ni ki kru ki ke she ki kru liro visa deno mu hesi jako khate uni no fete di ke she ke vi kono uko tse profete mu te liro ni seto liro toto mu te rani uni no kintie baroki kodi Christian Revival Church Kigwera nu Nikia Susa Chili Liro Reception Liro 122 Heritage Road Kipuja Kigwema Tsininu ni reception bado uko Krisarami Nipu Kepelenu Lushir Ukelu Semen nobody Hadi Kemesaki Yatsada Kitsa Unise Kia Kase Getsamheba de Ukrisarami Hadi Ukelu Kemesaki Yatsada Kitsa Hoa Ukenitro Mu Japuki Vitropo Sala Krista ki hubu uko lai chaba di sonja hako hari rakabadi vo uko hesje ge cha kikru ko sununu petego ke ke cha su tshiya
uko pesivor ke sa kim hi mu uko church calendar no ba ke cha kim hi di che da ke hu chi li ro krista ke hu no kratami ko uko dikon board shiri ke hu no lia thoko za shiri zano krata ko krotho department ki cricket ke se ko board committee mu team ke cricket ne cha phar ko pe te nyo ko pe si ma de mu nyo ko chi do over ba li ro ke hu she nyo ko pe te ko bu annex hall jubilee hall ha no pidi no refreshment kese pe ka ba su seli musidi la le ha ke anu nu ko krata ko chatha mu nu si ke hu ha ba da ko ti che sela chi thi nu krata ke se ke da shde mu ti che sela thi ko nu nu ke za ke cha ha me ye se ba ko Emmanuel Baptist Church nu le tho tsi ke ba Pastor Zaki Pito Bukiri po ministry experience kori se di ko encourage sa da sa che ko pastor bu committee go kim hidi ha thot samo shabashi ke hum hi chu mu ke me ruwe kim hidi hat bashi ke cha pu su se ka za sa mu ko sidi ke huti ha thomeri pre de puti se ki ge result ho sananyo pe tebu ba press je ge cha su se pe si ya committee no me chi do vorli ho ke cha pe si sa ba de convener ba mo da shi ni cha premier go nyo pe jeri ba sidi sikili ke pukili ha sevodi utti muze ka za sidi ke zem hat so voje ke cha se nyo go pe si ya ho nyo pe te ko pe